ihum line truck along pen ong dung rakyar mukin eblong pada porfa truck si rajite mapor malong bor pathar naga chiking ketalong ihum de mapor pen kewang bom line truck along pen ong dung rakyar mumate ganja putot kinep tulong bokajan SDPO lapen bor pathar ro jelang letum pen ajok arlo birota long dun se bor pathar rai komsai ki atum pen rakyar mumate ganja putot kinep tulong kaduk kawe 46 piket lapen 4.77 kg do pusi chini dun bangso ganja total amount 20 lakh an bag duji pusi police atum pen nang pa chini dun bangso kachinang che gari registration number NL01A 1046 lapen kachinang che kabang pomen lapusan elo danson jadot 56 years asa brahmin racing permanent address ke UP non Guwahati Beltola long sido non amat bor portal raikom se ke tumben se chipari deng ponlo bokajan pen laren lekte loti ki mi news kar biang long